kubera kuyitwa urukundo rw'Imana. Dutegereza cyangwa se ngo umwami ashimwe. Bananiruhusu nikutembea na waruro ukibona nimihangane kuko tugiye gusarura. Mwiriwe inshuti ziza, mwiriwe bafana banjye. Kano kanya mfashe kano kanya kugira ngo mbashimire kubw'umuhati muri kunyereka, kubw'urukundo muri kunyereka, ni byiza cyane. Rero kano kanya nifashe umwanya kugira ngo mbashimire, nshimire abantu bakoze subscribe, ndetse nshimire n'abantu bareba video zanjye, n'abantu bishimira video mbahereza, ndetse nshima n'Imana kubera ko yabimbashije muri uno mwaka natangiye nkaba naragize igitekerezo cyo gushyira YouTube channel nkayishinga. Ikaba yarambashije kuba maze kubagezaho indirimbo 3: urukundo rw'Imana, amarira, ndetse niyo bita Mufarume Asifiwe. Rero bwa mbere na mbere ndashimira abantu bo mu Rwanda, ndashimira abantu bari muri Kenya, ndashimira abantu bari muri Zambia, ndetse n'ahandi muri Uganda, Tanzania, muri Amerika. Mwese ndabashimira cyane kubw'urukundo mugenda munyereka uko bwije n'uko bukeye, ngenda mbabona, ni byiza cyane. Rero kano kanya nishimiye ko uyu munsi twaselebrana isabukuru yanjye. Uyu munsi mfite isabukuru. Kano kanya ndi kumacakuza kubaririmbira, nkabaririmbira live, ubwo muri buze kuza kumbwira. Ikindi navuga, hari ikizageraho tukishima birambuye. Naho ubu uyu munsi icyo nashakaga ko turirimbana aho uri, bitewe video n'igihe kugereyeho, haba ari mu gitondo cyangwa nimugoroba, ariko iyi video iri bukugerereho ndizera ko nubibona uri buze kubyishimira. Rero ndagira ngo uyu munsi turirimbane. Uyu munsi ndishimye, mfite isabukuru. Ndashima Imana ko ngejeje amagingo ngihumeka umwuka w'abazima. Rero ntabatindiye, ndagira ngo turirimbane noneho kugira ngo bigende neza. Murakoze, reka dutegeze twumve. Tugiye kubera kuyitwa urukundo rw'Imana. Dutegereza ku rukundo rw'Imana yaturemeye, ishusho yayo kuruta ibindi birema. Yabonye ibirema byose ubona ari byiza, turi mu ishusho yacu abiyobore, bitesha agaciro kuko hari ibanga hagati yacu n'Imana yaturemye. Dutekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe mukubita. Tujye utekereza ko Imana ari urukundo, kandi kudakunda atazi Imana na gato. Tekereza aho yagukuye kera kose, bituma ukunda mugenzi wawe mukubita.
muntu yigaragabije kumara inyubitayeho kuyaga icyaha ikadukunda urukundo rwa Yesu atubera incungu none tuyisunga kubw'amaraso yakiza ntidutesha agaciro kuko hari ibanga hagati yacu n'Imana yaturemye tugitekereza ko Imana ari urukundo kandi kudakunda atazi Imana na gato tekereza aho yagukuye kera kose bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda sibyo utekereza ko Imana ari urukundo kandi kudakunda atazi Imana na gato tekereza aho yagukuye kera kose bituma ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka tujye no ku yindi. Iyo ngiyo bayita mfalme asifiwe cyangwa se ngo umwami ashimwe. Bwana niruhusu nikutembea na wewe, nimechoka kutembea peke yangu, muda za kusafiri ni nyingi Mungu, laiti unije kuja kunitembelea. Una kila kitu mikononi mwangu Bwana, unachosema na kinakuwa na nguvu. Ninakutana nawe na wewe ni kamilifu, ninaambia wewe ningezama na kutoweka. Mfalme wangu asifiwe, wewe ni nguvu na muhimu. Mungu Zakariwa kwetu linda hatua zetu sasa na tuna amani. Uri mtoto afe kwa ajili yetu, asante kwa kutufahamisha sote. Haleluya kwa Bwana wetu milele, asante kwa kazi yote ambayo umefanya. Mfalme wangu asifiwe, wewe ni nguvu na muhimu. Mungu Zakariwa kwetu linda hatua zetu sasa na tuna amani. Uri mtoto afe kwa ajili yetu, asante kwa kutufahamisha sote. Haleluya kwa Bwana wetu milele, asante kwa kazi yote ambayo umefanya. Bado kunachukua muda wako na imetunda matunda nyakati za kale. Hakuogopa kumjaribu mtoto wa Mungu ili kumkomboa. Lakini alimshinda na imelipa. Usijaribu kushinda Mungu wako, inakufanya ufanikiwe kazi yako, bila wewe usingefanya lolote. Mfalme wangu asifiwe, wewe ni nguvu na muhimu. Mungu Zakariwa kwetu linda hatua zetu sasa na tuna amani. Uri mtoto afe kwa ajili yetu, asante kwa kutufahamisha sote. Haleluya kwa Bwana wetu milele, asante kwa kazi yote ambayo umefanya. Mfalme wangu asifiwe, wewe ni nguvu na muhimu. Mungu Zakariwa kwetu linda hatua zetu sasa na tuna amani. Uri mtoto afe kwa ajili yetu, asante kwa kutufahamisha sote. Haleluya.
ntabwo turi butinde, tugiye guhita tujya ku yindi yitwa amarira. Turakomeza kuririmbana nk'uko muri kugera mubyumva, ndagira ngo mumfashe tugendanemo. Urarira muri iyi si y'ubugome, tukaganya kubera imiruho ya Yobu. Ubona na musaruro ukibona, nimwihangane ubwo tugiye gusarura. Tuzahanagurwa amarira twaririye muri iyi si, tuzaruhuka imiruho ntituzongera kuruha. Tuzicara tuganure ku musaruro, turuhuke imiruho twagize. Twese tuzahanagurwa amarira twaririye muri iyi si, tuzaruhuka imiruho ntituzongera kuruha. Tuzicara tuganure ku musaruro, turuhuke imiruho twagize. Ariko dukomeza kuririmbana cyane. Uyu munsi turi live twishimira isabukuru nagize umunsi tariki 22 z'ukwa 10. Umuzi akomeje kuduzitira ngo tutareka ingeso nk'izo zatunaniye. Saba umwami agufashe gutsinda, kuko nacyo ukwishoboza tutamufite. Tuzahanagurwa amarira twaririye muri iyi si, tuzaruhuka imiruho ntituzongera kuruha. Tuzicara tuganure ku musaruro, turuhuke imiruho twagize. Tuzahanagurwa amarira twaririye muri iyi si, tuzaruhuka imiruho ntituzongera kuruha. Tuzicara tuganure ku musaruro, turuhuke imiruho twagize. Nibyo ngibyo rero, nifuje ko turirimbana ibice bibiri. Izindi ndirimbo murabizi ko ziri kuri YouTube, ziriho murayisangaho, indirimbo yose iriho. Icyo nari nje nyine kubabwira uyu munsi, kuri uyu mwaka ntangiye, bafitiye byinshi cyane, byinshi kandi ndabizi ko muzabikunda, byinshi cyane. Rero ndifuza ko kano kanya urebye ino video waza kwandika muri comment ukambwira icyifuzo, cyangwa se ukanangira inama. Nomero ngizo aho ngaho kuri screen, waza kumpamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp, ubundi ukangizaho igitekerezo cyawe, ukangizaho inama yawe. Nimba hari inama ushaka ko nkugira nk'umuntu nawe ushaka gukora bino bintu, ushaka kuvuga ubutumwa, cyangwa se ushaka
kugira aho yagera wanyandikira nkakugira inama cyangwa se wowe ukayingira. Ni byiza cyane rero kano kanya ndabashimiye, nshimiye umuntu urebye ino video, buri umwe wese. Icyo nkomeza kubasaba, ndabasaba ngo mukomeze gukora subscribe, mukande share ndetse na comment. Buriya comment ziba ari nziza cyane kubera ko umuntu akubwira uko ibintu abyumva. Rero ni byiza cyane, mwakoze, ndabakunda cyane 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 mbikuye ku mutima, kuko urukundo muri kunyereka nirwo rugenda rutuma nkomeza kubahereza ibintu byiza. Rero mukomeze kugira ibihe byiza.